tamuna Jabar namar saudara dohot aik si tio si pamago uas nami tutu dungi muse di tay haba mahamuda muse emang buru marbunga-bunga tangan nami di baik kamuna aima tadani lasni rohanami emang buru tanyang nami matutuhan sa itong ma ditabay Tuhan go pasu-pasuna hutong-tongon ni keluarga muna jala songonero ninda tua-tua ma sidok konon nami bago namar hal tomain na diagatan di Robian horas mahami nama jalo sa martaba-taba madihamuna di namangalian songonima amang buru iya songonima dihamu permusik nami ala nang sahat dua ka nauli nagabe di tonga-tonga ni pertupuan nami di Tikyon iya horas marihita Kumpul nasiro tapi kamu pa punami tuha kabeyo gedeng ni tuhamu jadi tawani macam kami pulang na robot dari kami mampu bolon utima kayak dia mah tuhan mama masuk utima pakai musik
lihat ma dirajai tulang nami, tulang robot. Dunga ibasa tamuna tutu nakiningan boras sipir di tondi. Tamuna nakiningan ulos kagajang, ulos terong kabu, gajang ma parita gabe, gajang parita horas tudulano, dala ugajang ama angka tutuin ang posok. Jadi ihamuna rajai, raja tulang nami, tulang robot. Songon hidup itu pada orang naga raja nami. Pakok kamar hanto kita jaga terdudukian. Orang semua dirajai nama kalian. Orang nami berjalo. Lima nama raja nami. Oleh hati, ima tuh. Laos didikion. Astro mahami. Allah manokan mahmuna rajai. Ba ade mahamuna. Oleh hati abang guru. Permusik nami. Kayak kamu mau musik tahu partusi asam kau pahami. Tulang. Oleh hati. Jadi Sony mah tutu abang guru. Jadi ope nunggu pasat tambe kolong ni rohana ami tuhamu. Sianggiat mah tuhat kana mama tumasu. Mulai dari ro di ari akana na ro. Butima. Konate dirajai pasat time malah inamara ba si mama raja nami. Amo apa jalo. Jadi Sony mah tutu natinahuin na ay siyan penguhatan
penguatan na. Jadi baik kamu macam mulana satu hasatan na butima. Lihat. Pajawa mamse tu hula-hula persiat. Si Barani Partano Naiborgin. Oh, lihat mah di dong sahutan nami. Sangap dohot pasu-pasu amang guru di partikianon rodo hami mabuan silas ni rohanami di bagasa partikianon ima marhite-hite huti-huti ni inata soribada ima parbuebir gati ni AKM na marludu asa dohon nami ma amang baru song nepok ni situa-tua asa pirma pokki bahul-bahul pasalongan pirma to dimuna salhuna luju-luju manang aka pangomoan Mataw to rajana. amang baru ihut songon na pinang idomuna na budari di hami ima hula-hula muna na poso ima akatanggot pasu-pasu siya kami marhite-hite aka papenan nami tarlumoboy may marhite-hite ulos nagajangi alay mang boru adorakso pasatami isodo hami salhuna namar dong at tubo boru bere ng bebere marhite-hite punguan si Partano na adong di buara bungon adorakso pasatami at kaulos si kajang rabuy parjolo mahu pasatami partikianon tupemos nami na adong di duaton Gabi. Dihamu amang buru nami dohot hela nami buru nami ya bala ditikyon ima dulaw ta ulon sari matua ni na buru nami nong tapaadop-adop kostang dijulot tanway ison amang hela rodo punguan si Partano na iborngin di napataru na buru tinga na parsatok kinani na madok may dohot dohami manaon namasa narto namasa nasahat itong atongan ni keluarga muna
ima pungwata punguan si Partano na ibornging. Disialani amang hela marhite tangyang nami. Dohot diak kapabainan nami. Sa tibuma tarapul rohamuna. Salpuma yak ka nalungun. Sa Roma yak ka najagar tujulan niya riyon. Jala marhite tangyang nami. Tapatupado siap pungwata nok tahatay doy. Jala bisom mapasaton nami. Dang na robe hami pasahatot tutong-atongan ni bagas ta marsugot haduan. Disialani pasaton nami matuhamuna songon anggaran dasar dohot. Dia katada ilumanetek ni pungwata na marholong ni roha mararupok kamuna. Disialani pasat kami matuhamuna helanan. Jadi songoni mang buru ihuk mamusiate pasato na pinasa matuho kahanan akangan dokom ma baim ma tuksong dia si dohono mudokom ido ano mamakatay hamu do helam mau lihat ma bolo songoni jadi di hamuna amang buru nami molo tukpe di partikyanon kolat tu hela nami do tupahupu nami hupasat kami ima ulos nagajang tabanya katangyang nami ina makirim do hami tarlumobi madiho amakilah ate nunga di patari deho kobe jabar musyak kangan ate jala pangidon nami makirim pami unak pailah hami akasimatuamu ne bona pas simatuamu ne bona pasokit do akasimatuamu na adong di dua tuan patudu mahate amangate syak kangan doho maroha mo song syak kangan unang bayan manarita kagel ipotomi dohot akang gimete jala ido takyang nami ido pakiriman nami marhite-hite ulaw non molutuk pe wasat kami ulos na gajang mabarita gabe gajang mabarita horas di hamuna alay nami hela nami di parlao ni naburu nanyo asa manaktu dia peho leku ahape na niulam ahapin ay sanakapan ni rohap to akaari ni mangihut dohot non buru namyon di buto namyon dapok manilua jupang manijalahan amak kilada ya tarlumobi matangyang nabi takas suboto hami memang dang maribar niyan molo dijolo dituhat tado tung anak pe tung guru pe ale makirin do hami di bagasap naksoni ma molo tukpe fasat tamyon ulos nagajangon tuksong dia pion las marohamuna sidok boti mahami amang pada nami kung mapasat usada di sanay masuk katang si tua mestab tua mendapat ligoman si borok debatama na martua saluhu na mahamu di parorot si doboti mahami ang buru iman abutar pasatami Mauli ate ma di hamu sa luhut na raja ni asa luduma panggabian luduma parhorasan luduma ng kasangapot di hami sa luhut na parijanin mo lumubi ma di pinopat ni nami o kusuro isa luhut na papenamunay raja nami asa dohonong nami ma firma pok firma to dinami sa luhut na kileng mo na jujur ng kamomo. Firma to to amang yuto si raja nami diholok mamun jalan ni tanyang luna apating asang dia matinangi magpilego mata na magtua di bata na pinasahak muna ulos na kajang ulos ng habal sitor gabi asa to kajang na maumur ni sa luhut na pinagpapinay nango
Jala si Torok Pinopar maon si Gajang Umur. Apalma pasupasui ang yang muna to akat tanda berta di sude Pinopar mon asa ang giat tuduan niya yon pagtada sa modolo maradiat pengonsideran. Ima dia balat yon ditanya muna. Gomos pangiduhan di pangiduhan muna nakintak ato di Tuhan. Ang giat niyan Victor Martino dohon anakon non lebere mo. Ima pangiduhan nami Tuhan muna jadi ulan nami di palatik yope. Molope narohami nama dapat kami. Alay berjulu maduhonon nami. Di na pinasahat muna ulos na kajang do pagbubiri. Ako tumahan tumanya kada tirobia. Oras kami na madyalo kiling muna. Magtaba madihamura dyan namin hinuna namin naman. Matutu. Matutu. Isialani na dyan namin didok na tuwa-tuwa do. Sudah putulin na ng dang sugat ada to nang pepabanan namin. Ito sa dia. Aklani mga radi marajay asa rohami laho manupaha muna. So ngani mau pasat kami surajay itu di mana? Gabi mang baru. Lek kamu ujo itu partiket di hami sa tokin. Adok si pasatok pun. Pasa. Tadi ang nakapagyan namin ang rally, tadi amang, inang, tadi ang nakapag tuloy. Ano yung mga patadahon wala tayo yun, amang, anak ko hindi, patay ko tutulong isisahan ko ganun ay amang terus marami siya ang al-amar ko dinakot inna terus ang nagali ang pati amang pati terus nakahaba at di kanilo tingin tanay at angin na dari juga nabihay makatay makatay direktil dan ari juga kami kanaron na ang manamo to amang ihatan alay hindi ko kabal hindi ko halika kaon ari pati ikanek ko baby pagkab tas mula imana barkoket etangti ang kahot kung sa kalamang sa kakaon ang kopkon katang sekolah atau ada buat sekolah holo di kangon tapi ang tuhulayan ito kakaon nagsunod kakaon kakakuwag na ito siyagangan ko pa uli kakupisa ko siya ng imando sa uris kakupisa hapang amang kakaon alay maralay namang tenok ko magkakang alay pangibak ang wag ka naman tinurohon ng anak ko o bisang kangan anak ko alik ko gusto ko naman gusto ko na baru tinurohon ni memang kohon memang anak ko dapat sindot o parang may kon ano memang namatian nama namatian nila alay ito na lang magkasirohay na ito na lang gamang kasirohay asa tinggan unang gabi matsak rohani akan ngalaw kanya dito naman jadi ingat tamu kat kami yang katay kala ng law kat kakaon ba pa uli katay ko kaharoha mamang utong mapasahat din ng katay din dan mamang nak abuak anak ko de para mo kami na yon anak kanya kan di Simbolyon tanya ko mang dapat tanya ko mang gani ko kita ngalong kakaon kan au pada mamang asyik tanya hot tak terus mamang kemudian manina ada dia nau berarti alay So ni mang berumah. Ajo hamu gawa pa inon. Nga pala roto kami. Mi pe hula sok kami may.
Jadi songoni mang baru. Bunga mga rada habi. Asang giat mo si dihami kelengonon at patiur pasarian gabi na nila sinur na pinahan. Asaboy mo si patupang nami na dumingan matatupong kamunga. Raja ni hula-hula kami. Asa doon namin makikita pa ko lang golang mga pangarahon. Tungsong nipe na usasak kami tuhamuna raja ni hula-hula namin. Diba tama man nagbay patupong. Madudo. Maulam yun. Di pasahat tamu do tuhami ima jabbar nagok. Dohot aik si tio. Asa marhitema amang baru. Tangyang nami tutuhan. Asang giat niyan ditapay dihamu. Akahay pason ng akka silas ni Rohan. So ngunima di basa partit kianon. Adok kata na madokon. Nihutur na dakadak kamardabuan ni beng-ebeng. Di na manotor hami hula-hula na poso. Roha mututu. Di ba masalot to katangan nami ima akka hepeng. Ato nga mangmuru. Molo naik motor ninna. Molo nang koy paminggir-minggir pinoma ni mano-pinopi. Di ba kasak tikyan na las roha nami. Nungan di ba sa tamu to hami ima bir. Anon tok-tok mahami koy mangopi. Dia kasih namo naong pinasaha munay. Ato nga mang borudo hono nami ma, napola gajang budo hono nami. Ado kata na madokon, situan na parhalado durung-durung doon na pelean. Horas mahami na majalo saluhut na hula-hula muna. Tarlumowi mi hamudia, wag kamang buru nami na mangalean.
sido mo ti hamyang guru. Maula tema raja nami dito rohala nang masipulpe disipuli sagay ma asasaha nauli saha katiga. Gabi amang guru amang pati nami. Tinahon na mo tiyo binatu panuhatan. Pada mamagod na si tiyo las pado mo matuha sa hatan. Horas! 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 Nami nagabihila mo. Olo Ima patadahon ni raho tami di bagasan lungom ni roha terlumubi abot ni roha. Di naong jumulo di anak Tuhan natulang namyo natulang na sari batuon. Di sela ni ma amang si matua. Di lungom ni roha nami arong do diwak kami songon patadahon pangurupion manang manukul-nukuli di ulaon ni natulang namyo si matua namyon. Ano amang raja nami molotupe nasongonon nabuhi hupato pahami ba makrohin na uli na rin gamoy pagkon niya kalekku terlumuwi ang si matuakku di ulaw parsari matuaw ni natulang namyon asa saut akan na uli akan na dinggan songon hata na matua na mandok taksudatin na pulong nakpe so gabi dia taksudot tani ro marobahamu manang nakpe si benon nami sa dia. Alani ma amang raja nami. Roma mi pasaton. Sakti-sakti nami. Maradupok kamu na. Mangredi mahamu amang raja ni si tuan nami. Amang pada nami. Yang Roma mi pasaton sakti-sakti apala dipertikan na ulion. Pekamu ma godang na partusi. Ulaw sari majua pada detikon sa batok tanyang mutu hami pergelengan mutar lumubi kaya anak pun namyon agiat dibudian ni natulang namyon boy terpatuh hami uding kasinon aka ulaw silas ni roha ima pangidon nami basa tayong pertikon tuamu raja ni sinatuan nami mauli ate madi hamu sa luhut namang boro namin marga sihan di naroha mo ya pada detikon di madi ulot ka ulaon ima panupahiyon muna di ulot ta siya panupahiyon sidohononan nami tuha muna sa luhut ng bulan kasi marohan ni Tuhan asa di pasipasa Tuhan sama muna di leon gajang niumur di pasipasa Tuhan sana niulan ni tangan muna di hutan ng ibadian asa boy marso ng sonang kita tuha kapit na nangyro amang boru na budyo di haroro mo naon asdo di ulot sa region naong kapatupa ima ulaon sarimatua jadi ope asa pasaton nami do tuha muna ima songon parbuebig asa pir ok ibahul-bahul pasalong
Pintot ni muna sa loob na manggok namin. Dudu ng dudu kapag mo. Ope, asa buwak kamu matusol. Idea. Parbuhe pir dohot. Olo. Dito. Jadi, tong ima manggok. Kapotan buwan na tiyo mga mo. Polo pe ditaruak ako kapotan sa babaga na om. Imatang yang nami tuhamu sa luhut na amang gor. Gabi matutu jala horas ihamu si majuan namin. Orak sa gabi hami akan nauli akan naringgan ang ibasa mo dibatikan dulu kepada itu. Arong lasir orang nami sa otik tuan nami. Ate diho dia apa nyaro teh naki popor. Bapak Eka, Reba. Nauli na ding katar lugobi. Masa dari di tanah dipuk teh ingat mate. Jadi songoni ma. Amang si tuan nabi. Napala tarulilas ni roha di kami di ulau parsari matu auni. Natulang nami babar. Yo. Marabok dabo kapasu-pasu na di pasak mu tuhami. Terlumuwi ma dari sadari di pasak tamu tuhami paru pir. Dot ulus nagajang naksi torok rabu. Asa mamit tamar bini matok tangang munay. Pasaton niya mata nomor 2 di bata tuhami. Pargeling mo. Asa sau na dong na dua. Martat tama baringin baru jabi-jabi. Horas mari kami tot di mabingin. Tepakon niya mata nomor 2 muda jadi. Atong dohon ma di sini leom mono amang si matuan nami. Diri si mati baho di baik di kitang salian. Horas mami pargeling mo diak kana majalo. Tugabina tugadana mari kami si matuan nami. Sakap niya ka na mga alian. Ima na buhay pa sa tami. Amang si matuan nami. Langsung matuwa sa tanin na mama. Wala tema. Diamu parmusik nami. Anak sa do na uli na dinggan. Ucalo kami. Seru ni si matuan nami. Apalagi parsari matuan ni natulang nami on. Asa sao so dua di tobu lebutio. Ni bame itu parcapalan. Bame masih dia tuai. Las padung ma. Tuha sahatan. Kami ada Roma Bu. Memang sangat betul kami ya. Pum. Ya, Pak non. Selama ini kita cerita baik-baik saja. Tapi nomor ini nah dukung perlawan. Siang nasihatkan dukung. Sama Ali. Ayo tuhat tadi. Yang orang kena ngajar-ngajar kami be.
Bisa redengon. Sabang horo niya pong na mga sari-sari kami. So nari mo po yo. Ay saya nagparasi mo. Dokot pinagparmo. Ang kasama ni. Parang matagdonok to. Pinagparmon. So nang liku bapak sa Roma. Pas pinagnya ka Raulat Tayanggi. Yang orang tua tenang arong oh managat tina orang tua ni kaya dinodoh mo sama ni bedaku si Andre yang arong bedong ata kita reneson tidak kepikiran do upungon nang pengobrang ka upungon nang menyan luntur patungan otak nangalannya upungon kita selamput sampai sama ni usia memang hati benar rohani omak ton adi kalau ni dohol sana Tuhan karena anggung menguli mana anak si pudakon kalau ni dohol sana kalau ni dohol sakanya minggu na lalu mama tetangga san pinapungon ko lang yun makakanya jadi saya makurasi salamu pung rumah naparmu baik saya jalur mata mo tangan siya muna o ni majo siya aw ada mo natin nalimutan siya at tulungan sudah begitu banyak kata kemunduran yang diberikan daripada saudara anak kita adalah ikhlas adalah hal yang terbaik buat mengantarkan amat tercinta kita ini ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kiranya nasihat maupun penghiburan yang sudah diberikan saudara dan kerabat dapat keluarga dapat memulihkan juga anak-anak dan keluarga Mama Eda tercinta ini. Selamat jalan lagi Hoedang sonang maho dilakukan Yesus sehat mai anak penon dohot sudah keluarga na tinggal hori. Selamat jalan lagi Hoedang. Jadi mulai ada mak ditamuin nami lima nyale luminat to matiannya. Jadi di sana yon lung abe marsirang di perdaki ngondo ane muna. Alai adong dok ka penting na doke para nyalo. Jadi mulai ada mak dihamuna alian di tenamon. Kamu bermusik baik kamu menelunguni. Sero ale aleta na solo rubai ale ale na sumuru ima Tuhan Yesus Europe Kami
Tuhan muna diulot ada pada tikon. Ini kenapa kami tongon jabar di pertuan ni alele munon diba tama manabay ba diba oras madita sa lulu asahatan si Tio. Katuh, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mewakili pemerintah Duduk Selamat mengucapkan turut berduka cita dan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya ke Rahmatullah ibu yang kita cintai, ibu yang kita sayangi. Besar harapan kami, semoga keluarga, anak-anak, dan cucu yang ditinggalkan oleh ibu yang kita sayangi ini mendapat berkah di kemudian hari. Dan begitu juga kepada dari kami si adik. Dekatkan diri kepada Tuhan, rendahkan hati, berdoa, serahkan diri sepenuhnya. Percayalah, Tuhan akan memberi segala doa. Dalam pastor hanami turikan juang nami, sebetulnya atas prioritas tempat dunia menambah tayo. Alay alang kota di PBB do ngau tak perlu bahwa mentorikan juang Bapak si Roma. Songon dokon di dua anak horo rekan juang buha bajuni dari empat tahun horo nama tiana pastor hana atas nama pemerintah sempat kami yang tidak percaya bahwa Bapak si Roma bisa membimbing dan membina adik ini ke depan sehingga arwah dari bapak dan ibu yang kita sayangi ini merasa senang dan tersenyum di sian pemerintah setempat. Nari sahak mamu itu PBB ya teh PAC pelepat. Lumui ka DPC Marabunga. Perjulo kami atas nama organisasi Pemuda Batak Bersatu, khususnya PAC pelepat. Memohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila semenjak ibu kita yang kita sayangi ini dipanggil oleh Tuhan. Paperan nani adong nahurang lubi. Terlumui mati apa tikyon. Ngolo tung piadong. Terlumui madrekan jong nai Bapak si Roma. Nahurang paperan nami. Panganak ka nami. Terlumui mati pelayanan nandong pengolan nami selama berujung ina na taholo. Atas nama organisasi Pemuda Batak Bersatu PAC Pilipan, kami mohon maaf yang sedalam-dalam. Tanda bermaksud kami menyembelihkan manak nagabe pilih-pilih kasih. Alay tersoni mandora pertian. Dengan juang takas 2000 toho situasi di Pilipaton nang PDDPC dengan juang nami. Alay masih takas 2000 toho. Alay nang pesongoni. Kami tetap berusaha tidak mungkin. Songon dia mamut di organisasi Pemuda Bersatu, satu rasa satu jiwa. Kami nama saido marhabut iro kado kami di perlawi ina na taho holo. Jala songon kami sian organisasi Pemuda Bersatu PAC Pilipan. Rekan juang mulu di haroro nami dia para tikion tak terbaik kami manang nasong dia. Polang sekedar gatini karangan tungaro nabutin pasata. Alay nak pisoni, wajib susah dia. Aku itu terpasat kami berikan juang nami. Kasi amat tadi batama, amat kohi pas-pasunat. Matutung. Sehari nai, mulu tung piarong pulang ke musim. Nahurang lubi paperan nami. So tung magabi merasa adong purta dirikan juang nami PAC Pilipan teh. Tang natuis beruhan nami. Tung hidup para adong diri di berikan sasi tahun. Tas tong ini majo na boy terpasatan ni atas nama PAC Pilipan. Pinasahak matu komandan nami DPC Bung. Terkhusus matulay namin rekan juang Darwin Siopeng natin. Dipertikyan na uli dari natin kanon olo pe di bagasan po ni Rohahina. Toktok daw ita mandap mula ati Tuhan ala dilihat do di tahay pasok. Olo kematian do lay mga dibayan Tuhan suratannya deh. Jadi tak pola serong pesol solat. Kami sa organisasi di Pertikenon Proro kami menghibur hamuna bahwa kita satu rasa, satu jiwa. Jelas dia pe haroro nami DPC dohot PAC tas marohan nilai kote. Songon nang tabayat di organisasi ta songon list anggaran dasar
iman non nabuhi tarpasat tamik. Molo pe susadia kita ron napatu pahon yan non natelay. Mas marohan ni kumansalo. Mana bay akan uli na rin kamay di parporhat ni tinatan na tahoholong yun. So ni mga tapengantar set kami pinasak mato amang kituan. Satu jiwa yang kami hormati keluarga besar dari Pinang yang telah mendahului kita, terlebih pada rekan juang kami Roma ya. Hari ini di hadapan kita sudah berbaring seorang ibu yang kita sayang, seorang ibu pemersatu di dalam keluarga, tonggak di dalam keluarga, teladan buat keluarga juga. Kepada lain kami apa yang baik yang pernah ditinggalkan dilakukan oleh Inang yang kita sayangi, pertahankan itu, lanjutkan, berikan selalu yang terbaik buat keluarga sendiri maupun masyarakat. Jadi hari ini pun dari rekan-rekan juang baik kami, yaitu dari organisasi kita Pemuda Batak Bersatu, baik itu dari PAC maupun dari Dewan Pimpinan Cabang Bungo, hadir di tengah-tengah keluarga pada saat ini. Sebagaimana moto kita, solidaritas, toleransi, rukun, dan gotong royong. Inilah kita organisasi. Kebersamaan kita tunjukkan pada hari apa yang dialami oleh keluarga, duka yang dialami oleh keluarga pada saat ini, itu juga yang kita rasakan dari rekan-rekan juang semua. Jadi lain sama itu dan keluarga besar sekalian, apa yang telah dipanggil oleh Tuhan tidak perlu lagi kita sesali. Kita hanya bisa mendoakan semoga Inang yang kita sayang ini diberikan tempat yang terbaik oleh Tuhan. Dan kami pun dari rekan-rekan juang sekalian mendoakan seluruh keluarga yang ditinggalkan ke depan diberikan kekuatan, diberikan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, inilah kita dari organisasi, semua turut berduka cita. Sehat-sehat semua, ke depan Tuhanlah yang memberkati keluarga besar dari Inang yang kita sayang. Itulah sedikit yang bisa saya sampaikan. Mulai tema dilanjutkan ke Pak Umus. Tuh satu rasa satu jiwa teh. Pinasa tuh Pak Inang Panca. Satu komando. Pemuda Batak Bersatu. NKRI. Horas. Maju juang. Maju juang. Nah, jadi soal lima atau yang mangkan buat. Jadi dak pola berohami mersu tu bagasta lawan pertamu mah. Soma pasat kami imanong pinapungun ni anggota organisasi dohot anggaran dasar teh. So dia peon orang kami mah sitit masih kopa kolang-kolang may pangaruh na. Otik so dia on api natupan ni organisasi saya godang mah pinasuna. Abak per musik nami. Pada mang musik nang partusi saboroh kami magana kesuton nami.
Kemo Rabumo. Nagtuto na sida naong jumulo marujumulo. Diharoro muna dihamong kalup. Pemuda pada persatu. Donon nami ang tiakma. Tujuluan na riyon. Semakin solid. Pemuda pada persatu. Baik di DPC, baik di PAC. Amin. Tetap sejalan kita satu rasa satu tujuan. Jadi ihanur puna amang di konstituen malah tegodang ma upasat kami tuhamu duna ya ma di loka sadarion hatama totong na masing-masing di tudutuk tong asa pasaton nami ma songon jabar naguk tuhamuna 5 organisasi pemuda pada bersatu na berjolo na